يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagariami, mga babayami, mga ariami, mga waataami, diir kami iman to di imam makinagsaging ke estisyon tanwa di XSK panintano si ikwalla saging kaya kapipita supang nga sasakit kung mga bangsa tanwa mga Muslim na pamakabagan siran wallah bulungan siran wallah na supman sa mga bangsa tanwa mga wapapat na may taling masuajal na pakasurgaan siran wallah balin wallah so kuburiran asurbi o kasurgaan na ayamala na pakasabar wallah sa mga pamilyaran. Panintano si ikwallah lalayon sa pangnitano si ikwallah mabaloy tano mga pagtaw diin yan di pamamakinag ng sukatero sarta papugnutan yan sumapiyaw. Gupangin tano si ikwallah kataguan tano sa babaya si iku di tano di kapang nala kapang makinga saging kai mangandauan wag matano ng Islam. Sababsan mga luksakan mga pagariakan na ayon niya mapipikirakan pembanding na si isaging kaya oras taniman to mapuntok na kaifa nastakbilu Ramadan. Anda manaya iukit akapagalawa tano ku ulan-ulan Ramadan. Anto na uno ni suan tano ipagalaw tano saging kay babarakat na ulan-ulan. So mga tao saging kay masa na bida-bida so kapakagdamiran igira apa kataling maaging kay Ramadan. Paganeron ka klase napkabaya-baya sa kapagkataling mo Ramadan. Ayaw tuwa sa bapakap kababayain sa kapagkataling mo Ramadan na paganeron na panimbal sa mga dagangan. Kaan makalaba sa iku Ramadan, an makapilaba sa dagangan yan sa iku Ramadan, na runyan tiyaman galbakyan kapanimbal kapusa kandagang then oras yan sa iku mga simba sa iku Allah di pagbangan napko masu salatu tarawih na din magpakadarpa kami ataman saging kuta dagangan yan napkabaya-baya kamala akalaban yan saging karamatan. Ikadua kaklase mga tao na kabaya-baya siran sabab ko kapakataling maging kaya ulan-ulan apakang babarakatan Allah. Ulan-ulan apakang babarakatan pakandadaklan sa mapya na miyabaya-baya siran kami sampay siran saging kaya ulan-ulan na Ramadan na di siran ni mga panabnar sa galbag amirela kiran wallah kababayan siran wallah misuldiran si ko kasurgaan nagyuto sa mga tao miyakweran sa balasiran. Ikadua na di pakapiaginon yan igira pakataling mas Ramadan ay sabaputo na siran sa mga tao andad ni kapakaw Ramadan na may makakadam sa ulcer apay kabagariran na di lang kagaso kapusa mga pusa sirampan na asar kaad na tigran na mesak mo na pitra salungan na sudataran na mga pagtao na lumindong tanduron si ikwallah sa siitan ng mapadsi aking kuta mga tao diran di mandinganingan diran di mapamangani si ikwallah
ay sampay siran saging kuto ulan-ulan na Ramadan. Sabab ro na anto na unun mapya ipagalaw tanong saging kaya Ramadan. Na pagandaron na ad-du'a bi an yuballighaka Allahu shahra Ramadan wa anta fi sihhatin wa afiyatin hatta tansita fi ibadatillahi ta'ala. Pagandaron na suuntan na sukan du'a kapamang nisik wallah sa sampay ka Ramadan, isampay ka wallah saging kaya Ramadan. Mapipia so kambubulawasan ka, mapipia ginawang ka, kagagang ka, may pamandag ka so mga simbasik wallah. Naginan, di tan di pamangnin aya Allah sampayin kaming kasaging kaya Ramadan. Mapipia ginawami, da maadan mga samok kaan mapia, kitunay na mesi ko simbar ka. Giyuto'y ulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa may panutul Ahmad, aguso Tabarani, aguso Malik, igida may rasul su Rajab na ayadu o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, napakambarakat kami sa ulan-ulan na Rajab, na ulan-ulan na Sha'ban, wa ballaghna Ramadan, na sampayin kaming kasi ko ulan-ulan na Ramadan. Dito'y ulawlaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nag-ulawlaw mga sahaba, di ilan di pamangni siku Allah, iraot siran saging kaya ulan-ulan na Ramadan. Dito'y sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na di niyan di pangandagan so puasa niyan igidada tere Saban kari para duniyan sa kapakataling mga sa iku Ramadan. Na misampay man si iku ulan-ulan na Ramadan na miyakan dua so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya dua o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. May panutulan na termiti ang gusto darimi atigyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na andan miyatang sa Ginoo niya na misir bulan so Ramadan, miya kataling mga so Ramadan naturo niyan so Allahu Akbar so Allah imala Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman. Ya Allah, na ayat pakalundanggar kami sa gen kaya kasbang agin ka Ramadan na sukarnak naguso parateya naguso kalilintad naguso Islam naguso taufik ka siku kebabayan ka agalbag naguso kaswat ka ayakad na namin nagukad nan ka na sa Allah. Dito igira miseribulan suulan naginan idua di ipamang ni mu'min apakambarakat nun Allah. Kagyagin kaya dua na sudua na kina ni kasabapan sa malinding kanyan sikurang ito Allah. Ad-du'a o sababun lidafi ghadabillah. So dua pangni na ginani kasabapan sa malinding ka madimpisa ka si kurang ito Allah. Ay kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa may panutulot Tirmidhi gusto darmi wa sahahu Ibn Hibban tiga na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pituruan ban lam yas'alillah yaghdab alai sa din sa di pamangni si Allah na pagkarangitan wallah san sa di pamangnisuk wallah napkarangitan wallah ay maanap kababayan ka wallah igira memang nikon so dua na sababul li raf'al bala gin ka iya dua na kasabapan sa kada utiuba kada aging ka atiuba imanto na pakandagan tanso kan dua tanu laborun igira so tatarimaan so pangapangani ay tatarimaan so mga pangani igira paglitano bang gusto ikama na gito na tatarimaan so pangani
igira supusa na ptengas na tatarimaan supang ninyan na mala patarimaan ng supang ni na igira loo kagawi at tinat na gawi ikap turun su Allah talabog ka wallah na dinyan itero naging kuto at na antawa ini antawa ni pamangnirakan katarima na kan antawa ni pamangnirakan kaya kanun antawa ni pamangnirakan sarila karila anak na ayakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai panutut Tirmidzi wa hasanahu al-Albani na pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qada'a illa du'a'u la yaruddu al-qada'a illa du'a da apakaran ko ukuran arwar ko dua so ukuran na da apakaran arwar si ko kapenduo mu'min ibarat na miyakur na pagkasakit ng wallah atiyan ga siya ko kasambayangan sa asar na piyamanganin ka ya Allah na das na kong ka mga rata das na kong kasi ko pimbar nga panyakit na tiyari mo ito na miyar niya naging ko ito kada ging ko ito anda ngay ni masadu Allah isugater ka nader kami sugat ka miyar aging ko ito duang ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igida memang nikasi ko Allah na mapadkasi ko so Allah addu'a fi ma'yatillah so doa na mapadkon so Allah ay katru Allah sa hadis qudsi na tigana ana inda dhann 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani sa kanatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya panutulan ng Muslim na si ako ko kapipikir akan oripang ko ing padaakan sa oripang ko igira memang nirakan sama ito na igira memang nikasi ko Allah na maapad ka so Allah kakauto apitero yan ing pada ko orip na kan igira memang nirakan dan napakalawan pagkabaybayan wallah arwar saging kaya dua akramu sayin ala Allah so dua pagkabaybayan wallah say nganin Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutut Tirmidzi wa hasanahu al-Albani Peter ina laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a dan asay ama kalawan sa kapyak wallah abanyan kalawan ni sukan dua ay mapya na igira pasujud ka umangkad ng sumujud napakanda ka lang kung surukan duang ka kanaba igira bo sujud ka sa muri-puri ko sambayang kapag ganaya rakaat na sumujud ka napakanda ka lang kung sasambayang ka duang ka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na metero na ayada alagidian ang kapakarani oripan si ko katuhan yan na si ko kasujud yan napakanda kalan yurong sa Panginoon si ko Allah gin kaya kandu si ko natayagawi kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa datano kaya panutulan ng Muslim panutulan na tiga na inna fil layli la sa'atan la yuafiquha rajulun muslimun yas'allaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dhalika kulla laylatin mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapapadalam si ko kagawi sa oras da matalabukun da mitaburun dua muslim badi tarima Allah dua muslim si ko kamapianin ko dunia kamapianin sa akhirat inunta na ibgerun wallah sa uman nuto gagawi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa pa na may panutul naging utatiyan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ومن din gagawin na tumurun sa Allah sa geng kaya dunia apkilitan sa langit
andid ni kalamba o ikatlo bagi siya ko gagawin nga di manaw tuwag antaw ipamangnirakan katariman na kanon antaw ipamangnirakan kay bugay kanon antaw ipamangnirakan sarila karila na kanon gin kay akan dua silahul mu'min kuma na iyo mu'min na gin kay akan dua sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panatulian ada taruh kay panatulun no haythami siku sahiyan tigyan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard so kandu tigu Rasulullah nagina ni gumaan no mu'min sobra sa maoy sa kampilan sobra sa maoy sa sandieta armalait wa imaduddin naguginan ipula uswagama wa nurus samawati wal ard naguaya paletaan na masindaw o mga langit na kusulupa dito ipaganay ay pagalaw si Ramadan naging gaya kandua gira sumul surajab agusaban iman doon na saban naditan di pakandag na Allah mabarik lana fi rajab wa saban wa balaghna Ramadan ya Allah pakambarakat angkar kami suulan na rajab nagusaban na sampayin kaming ka sa ulan-ulan Ramadan. Ikadua, okay tayo pagalaw sa Ramadan. Na alhamdu wa sukru ala bulughi. So, bentuk kapudia si Allah nagusto ka panalamaton sa kinisampayin ka sa Ramadan. Andid ni kisampayin ka sa Ramadan na bantugan ka sa Allah. Bantugan ka sa Allah kagyuti patot amaswa ka tigo Imam Nawawi sabab sa kaya Ramadan na inong ka din bantugan sa Allah inong ka di pudi sa Allah inong ka di pandalamati sa Allah sa kinisampayan kaon tanto kumadakal papadal mo Allah kamapian sa kaya Ramadan dataragyan ko tamya panutul Jabir radiyallahu anhu apiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 ثم لم يؤتهن نبي قبلي أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا ini bigarakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bigay ko mga umatakan sigulan dalam Ramadan so 5 adad na biganun nabiamiyangon nanakan sigo miyangon nanakan paganero na atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira pagampaganaya gagawi isi ko Ramadan yandurullahu ilayhim na pagalensiran Allah ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا نسن سيلين والله سجين كتوجوي ندين بجسكسا والله سدون سدون وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمشون أطيب عند الله من ريح المسك ما تأنا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاب كبربا وباو usangaw o di mamo sa igirap kagabi na miyak kamot mututusi ko Allah adisulana kastori wa amma thalitha fa innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yawmin wa laylatin ikatlo at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagay ko mga matakan na mata na sumang malaikat na diran ipamangni sarila sa uman gagawi uman salungan gagawin na ipamangdiran sa mga barapuasa sa karilesi ko Allah na pirari mga malaikat na di mamangni sa kariler ko Allah wa amma rabi'a fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannata fayaqulu ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka ay yastarihu min ta'abi ad-dunya ila dari wa karamati mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Allah mapura gumala na psugun yan so surga yan sa di na nutir na re-repara dukadan para his pagartakan re-repara duka nagu pagartaka surga kan siya ko mangorip na kan kamiyakaran din suka paka degkairan puun siya ko kaya duka wikiran siya ko dunia sa kisampay siran siya ko
turuganakan nagusupan nakawanakan. Wa mal khamisa nasukmana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su kalima fa idza kana akhiru lailatin ghafara Allahu lahum. Amya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamure pure gawi si Ramadan na perilaan siran wallah. Faqala rajulun min al-qawmi ahiya lailatul qadri Peter sakata wa mama makadarpa saking kutua darpa bagianan su Lailatul Qadr ang kanana gagawin kaprilai wallah siya ko mga orip niyan. Faqala la na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bagianan su Lailatul Qadr alam tara ila al-ummali ya'maluna fa idha faragu min a'malihim ufu ujuruhum. Bangka dikatawi atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so diinggalbag na andad ni kapasadan yung Google bakyan na ipamagirun sa tindan yan na datar na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga matakan andad ni kapakapasadiran mamosa na inibagikiran mambu surila Allah. Giyang kaya hadith na piyaka lubay ni malubay na hadith ugi na mga sawahidian at na mga sahidian pagkatanto saging kay hadith na kaad na kamamata ni ron sabab si ko hadith Jabir bin Abdullah mega bagat si saging kay mega tanto saging kay hadith ay narutano Supansu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiru inating ra'aytu rajulan min ummati yalhathu atasan kullama warda hawdan muni'a fi faja'ahu siyamu ramadana fasaqahu warawah. Miyalayak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumama apad ko umatakan di isa ka sa kapkawan yan umanisungan yan na paridi na saparan ng mga malaikat sa kapkawan yan na may kaumon suposan na Ramadan na pekainom yan nagupekan din gawan yan ginan mga kalbihan kapakapi agino mu'min kapakapan nalamat yan sa kinisampay ninsan kay Ramadan isa pa na may panutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutul Tirmidhi wal Hakim wa sahaha at tiga na igira uman din gagawi igira pagampaganay gagawi si Ramadan na mananaluwag yung guto malaikat sa tiga na ya bagi al-khairi aqbil wa ya bagi al-shari aqsir walillahi utaqa'u min nar wa dhalika min kulli laylatin ditiru naging utang malaikat at tiga na hay tao ayad inen babanug na sumapiya na sarampangkan hay tawa ay dinen gigilba na sumapya na sarampangkan kakati isu mga pipian bukuan ka na miyadag bakal akamapian na sarampang ka waya bagya sari aksir hay taw dinen gigilbaan naging kutwa marata ulawla aksir na kanatingkad pakatarkad wallahi utaqa'u min nar nasullah na adna pambiyag niyan adna maradika niyan si kunaraka sa uman na to kagawiyati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan ikapakapanalamat mu'min kapakapangin sukurian sa kinirampay ng sa Ramadan na kay nisampay sa king kaya ulan-ulan apakang babarakatan madagla mga kalbiyan naging karamadan na nainukun o ditano si imaloy sa king kaurastan. At tarikatu thalitha al-farihu wal-ibtihaj. Ikatalawa tayo pagalaw si ko Ramadan na sukapi pi aginawa na gusto ka sa sunur. Pagkapian ka aginawang ka nagug ka sunur ka sa akin isampay ka sang kay Ramadan. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutulian naging hadith yan, may panutulo Tabarani. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan sahru baraka. May kataling umarkan wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Ramadan ulan-ulan apakang babarakatan.
fi khairun yugashikumullahu fi kadal man sa mapya ipangalim mo kandurun wallah fa tanzilu rahma turun sangkay Ramadan sulimu pimbarang dalimu wa tahuttul khataya nagubkapunasun sa mga karibatan wa yastajabu fihi du'a nagubkatarima unsupang ni fayandurullahu ila tanafusikum na pagilen wallahu antuna ununipsisigi aniyo saging karamatan wa yubahi bikum malaikata na di kanu di ipagandisan wallah si mga malaikat fa'arullaha min anfusikum khaira na aya pakiilen niyo ku Allah apang galbak niyo na sumanga pipya fa inna syaqiya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jal kamata anati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tawa da ukurian na sumya papasun sulimu ama papadarim saging karamatan iyanan kapaka piya ginawa umumin nagwakakasunurian kami kataling maging Ramadan na pambagi-bagi ng tanong Allah sulimu punas niyan su kadustaan umanisa terima niyan su dua umanisa na pagilin Allah antun unip sisigi ang tanong antun na ununip sisigi ang tanong sama pas niya katurug nagina ni sisigian sama pas ang kapangan kanan sa mga pimbarangsan na panganangkan na ginanipsisigi ang tanong saging Ramadan na pikilitan ko Allah antaw akasama mapasang kapanasbih mapasang kabate sa Quran mapasang kasimbing sa tahajud mapasang kapangabalaga sa masjid mapasang ka sa sadka mapasang kapangalbal mapasang kapangabdi pimbarangsa ng mga pipinaginan ipaguradulan tanong saging Ramadan. So Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na andin ni kapakataling mo Ramadan at na marhaban bimutahirina bulus ka hay sutir kami bulus ka tigan manay hay sutir kami pika bulus yan so Ramadan askan hini suti si ku manusia fa Ramadanu khairun so Ramadan at Umar ibn al-Khattab na paled mapia kulluhu siyamu naharihi wa qiyamu laylihi palapalaid kapamosa ko kadundurun nagkapanambeng ko kagurun wan nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah nasukang gasturun na isinukang gasto sa lalan sa Allah yuto ikatalo ipagalaw saging Ramadan at tariqatu rabi'a ikapataukit na al-azmu wa takhtitu al-musabbiqu lil-istifadati min Ramadan. So katigsa naguso kabtadi sa plano kakuan sa guna sa ging Ramadan. Uman isa na kumapat sa bulpin yan karatas yan iplistan yan nuanto na unan ipunggulo dalin sa ging Ramadan kaging ki Ramadan na isini yung kasud sa mala siyapin isini yung kasud sa gaysano isini yung kasud sa mul aging ka Ramadan sa kaya pagkauman yan na umanisa na tumatanding sa karatas manisa na tumatanding sa karatas wanto na ipamamasaan yan nasupman sudah makakuha sa listaan yan dan yan gamita sa listaan yan narambig maling nadadnam kasukat yan naging Ramadan na kailangan na mala ang masukat nandun na mga balas apong gulula ang tanong na umanisa na kumapit sa karatas nagubulpin ay sulat yan so programan yan sa ging Ramadan sa kati so ibarat yan na so kabatiya sa Quran uman mapita na mabatian so may minus na isa ka juz panabnabnar matiya sa Quran paganay pilistanin na panabnabnar sa kabatiya ko Quran sa ay minus na isa ka juz ka upama kung magaganyan o man salungan ay isa ka juz
ang mabatian yan na may atamatian sukuran ko ang tanda tulupulo gawi na ginan mga sudataran na ginan imapiolola kasabab sa kakuay ni sa balas aging kay Ramadan ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataru kay panutulong Tirmidhi natiga naman man qara'a harfan min al-Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asan sa makabatya sa isa buka harf si Quran na magan sa sati manamapya naging kuto sati manamapya na tektakpan wallah sa 10 amapya amekwang ka dia kana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terun so alif lam mim uboy sa uto ka harf ugay da tigu Rasulullah so alif na harfun na sumimun lamun na harf na sumimun na harf umabati ako to na 30 amapya ame sukat ka imbalas ka wallah gin ka iya Quran na gusto puasa na makasalungan na mori sa gin ko tuwa masa apya ka laklak pya ka wanwan ka masaw tuwa tindig taw sa alungan na mori sa ayakatinian ayakate o katindig sa alungan na mori na 40 ragun may panutulanan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutultan nun naging utahdito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati Rasulullah yazma'ullahu al-awwalin wal-akhirin limiqati yawmin ma'lum 40 sana yati 40 sanatan yanduruna yanduru absarum ila samai yantadiruna fasl al-qada o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matimuon wallah so mga una mga uriya kaanyan siya ko gawi bang kapakatindig tam sa lungan na mori sa malalandap so pangililain sa langit paniusiran siya ko kapangukum wallah sa tanday 40 ragun 40 ragun ay pinayo mga tao sa aking kutuwa kapangukum wallah naging kan na kapangukum wallah na ad na mga tao sipaatan o puasa agus o Quran pakasirong nilan siya ko sirong nga wallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yawm al qiyamah may panatul Ahmad aswati Rasulullah so puasa na gusto Quran na sipat niran so oripan sa alungan na mori ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati safi'an li ashabi may pantulan muslim batian wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Quran kamata na so kebati Quran na sipa ko sa alungan na mori sipat niyan so batian pero sa Quran ay Rab manatu an-nawma li ajli fashafi'ani fi ay kad nang kuatigo Quran na kayat sa para nakang turug siya kini dan katarotopi sa turug ka sa bapragmati ko Quran sa kapamatian niyan rakan napakisapatan karakam na idinan wallah sa Quran ang masapat yan naging kuto tao ikadua programa itulad ka kabatya sa Quran ikadua programa itulad ka na sa mga tadantan si ko Allah sa mga tadantan si ko Allah uman gawi na mapasad ka so ayaminos na magato sa salawat na epno ba kalawalan ni din na tama na iyan ay ka salawat kay babayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigana Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينتولن البخاري ومسلم sabab sa sadn sa tawa kasalawatan niyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makaisabo na pagkasalawatan wallah sa maka 10 maka 10 penutulan muslim
u ayamarani iderpa sa alungan na mo ramipsiringan na u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumadagalap ki salawatian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panutulpunan o Muslim gusan sa kasalawatan niyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makasapulo ko kapita o makasapulo ko gabi na kapadsi ko sibat no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panutulan ng Tirmidhi Tabarani. Anong panasa ka to sahaba Subay bin Ka'ab na may panutulian Peter yung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ukthiru salata alayka fakam aj'al laka min salati. Hay Rasulullah napakandakal na kan sukap salati kan ka na piray imgi kan kaun na Peter Rasulullah masyita sa kabaya ka kultu arrobo Peter ina susa ikapat bagi Peter man Rasulullah masyita san sa kabaya ka fanzidta fahuwa khairul laka upama ko sobrain ka panangan pa ikapat bagi na ginani permenul ka kultu an-nifs na supmanatigo Peter ang manatiga na bagan pa kami di ako rasakan na yutip silota kan ka kala masyita fanzidta fahuwa khairul lak o asad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabaya ka na upama ko lawanin ka na nagyuti permerur ka kala kultu athuluthain kala masyita fanzidta fahuwa khairul lak Peter inasuy katlo bagi tigo Rasulullah sa kabaya ka na upama ko lawanin ka na nagyuti ka maper ka kultu aj'alu laka salati kullaha Peter iyan may imbagian rakabin palaya sa oras sa kana palayar ka kisalawat siguro kisalawat at iyan qala idan tukaffi hammaka wa yughfaru laka dhanbaka penutulan Ahmad na Hasan aging hadith na Peter iyan na pamatiga maning ko ginaning gululang ka apakandaran ka sa salawat karakan na kawululang ka na tukaffi hammaka pagkabastantid nan ko idakal ka wad na awidakal ka apakandaran ka sa salawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kutwa ka apakandaran ka sa salawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagkabastanti ron ang madimpi sa kanyan madar ka ang kutaw awidakal ka wayaw farula ka dambak nagugyutun ikari lair ka wallah si kumadusang ka san sa kabaya iyan ang kadaan sa dusa napakadaklan yan suka salawat yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuti kadua programa salawatan ka sa Rasulullah sa eminus na makamagatos ayap na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru as-salata alayya yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a faman salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra paandaglan ni wati Rasulullah sa salawat yurak ni gidagawi Jum'a udi naggagawin ng ko Jum'a kasan sa tawa salawatan ako nin sa makasabo na pigisalawatan wallah sa makasapulo na panutulan na Bayhaqi wa hasanahu al-Albani ginan paganya tasbih ikadua tasbih na subhanallah wa bihamdi makamagatos mau subhanallah wa bihamdi makamagatos subhanallah wa bihamdi sutis wallah sabab ko bantu ganyan na aming kagina ni matiruka sa makamagatos na punasang kawalla sa kadustaan sa apiapan isyan bura-bura sa kaludan langon na dusang ka na may punas ka sa apiapan isyan sa kadak lo bura-bura sa kaludan pinatulanan ng Bukhari o sa Muslim sa mga na dito ikadua program nga ini surat ka itasbihan sa makamagatos kung mababasa alungan sa subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi taman sa makamagatos ka mabatiya na saan sa kamagatusan sa mababasa alungan amatiruyan sa subhanallah wa bihamdi na inilaon wallah sa dusan yan sa apiapan isin bura-bura sa kaludan ikatalo katasbih na so katahalilakan sa makamagatos mambu kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan naging mutakatiro na la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir gina ni katahalil
kasadin sa makatiroon sa makamagatos kung mababasa along natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na timba nga bala sa sapulo kap maradika gu inisurat na magatos sa mapi amya kuangka gu piunasan ka sa magatos sa adusa gu miya baliw tuwa kuta apan naligan ka suko setan taman sa kagabinang ka guda makalawan ataw si kung miya pasad ka arwar si kuda taro piain masad ka miya ka magatos ka mga tahlil kapat na kapag istighfar sa makamagatos ka mambu makapag-istighfar si kung mababasa alungan ay abuntalian na astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay pianutulan ng Muslim sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makamagatos makapag-istighfar si kung mababasa alungan ka andr kamirila wala sa mga dusangga taman ko kaya palaguyong gasi ko katidawa na prilan ka to Allah pianutulan no Abu Daud ako so Muslim gu andr ka mapukaso Allah sa mga udar ka naguang ka ng kariski sa pagparading ka sa pamandapat pianutulan no Abu Daud Uso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapagatos makapag-istighfar kung basalungan pinutulan Muslim. Kugi inaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga baiguni at imo niyan siran sa tige na kukya pa po niyan si kung narakadyan na maemyalay niyan luwa kadaklan na mga bai na tige na pakandaklan yung suka pag-istighfaryo kamatanas ko nung madaklan miyalay kan si ko kanarakaan. Pitero pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa may panatul Ibn Majah atuba liman wujida fi sahifati istighfaran katira may aguntong sutaw may atoon sa iku so pendaftaran ko amalian su kapag istighfar amadagal na gusto mga padyanatan tan si Allah ikatlo ay please tang ka na so di ka panambayan sa baradjuma gusto kasi siya pang ka kung mga sunat sa waktu niyan gin kaya sambayang ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagampaganay at pamagitong si ko oripan sa along namori na amay ka so sambayang yan na matarutop na kutibat lahu nafila isuratun laging kuto mga sunat yan sa nafila falam yakun akmalaha na amay kada matarutop so sambayang yan قال الله سبحانه للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع ترون والله إليني وبأدنا mga sunat yan فأكملوا بها ما ضيع من فريضته na tarutop niyon so kailangan din yung katarutop paliguton tumatu ukadul amal ala hasbi dalik na urin yan na pamagitong su galbag sa datad ng naging kanawad na mga sunat o sambayang na en kitorto wad na mga sunat aming galbag kasi ko zakat na en kitorto wad na sunat si ko kapnay haji aming galbag ka na en kitorto po dang kakapaliw dang katarto si ko mga paliwat di panang kaya kasi si ko sambayang na umangka makasambayang sa sapulaw durakat kung mababasa alungan na imbalay ka Allah sa kasurgaan pinutulan ng Muslim at Rasulullah ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawuan غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة إلا بني له بيتا في الجنة dan nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim makasimbayang kung mababasa alungan sa sunnah 10 agudo rakaat 10 agudo rakaat inunta na imbalay wallah sa pala wala niyan si kuturugan umandan mapita na makambalay ka sa turugan na so lemu wallah na mala adiso ginang nang namiyaloy tanong ginan mga gunaging kaya ka panambayang sa sunna gyuto pan mala ka kababayar ka wallah
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ابتلته عليه. Kebabayan akan nadirang ni ipapakar ni urip na narwar ko ini palugat akan natik wala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sadin sa dirang ni ipapakar ni urip na kan siya kung mga sunat na taman sa kababayan akan. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Na andin ni kababayan ko urip na kan na ketagu aku ko pamakin na ganyan na din yan ipamakin wa basarahu alladhi yubsiru bihi nagusok pangilalan niyan ayan niya ni may pamanggilalan wa yadahu allati yubtisu biha nagumali ako ketagu ako siya ko kawanan leman niya din yan igadbakan wa rizal allati yumsi biha naguketagu ako siya ko ayan niya na kilala ko niyan in sa'alani a'ataytuhu na pamangnirakan na ibigay ka nun so pamangnin yan wala in ista'adani la'waidan na upamati ko Allah ka lumindong ka na napakalandong na kanati ko Allah ginani baliya kasi siya pa siya ko mga sunna laboro naging kaya kada ka nakapakasudud ka sa sadin sa kada ka nakapakasudud ka nagyutoy kalaap ke surat mapiap mapmagian kana gugyutoy kap kapunasir ka sa dusa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meturuin alayka bikathrati sujud lillah fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. May panatulo Muslim. Patuterkati ko Rasulullah so kapakadak lang ka kasujud ka umangkad sumujud para busi ko Allah nada ka sujud ka arwar sa makay sa surat bagian ka mapia nagupunasang ka sa dusa. Afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail penutulan Muslim ay mapia sambayang sigo uneno paligat na suka sambayang sa qiyamul lail. Kaya pag managing puasa na panambayan tan sa qiyamul lail na kinan miya ka pepe asunna. Uman salungan ikapata surat ka na uman salungan na adna mapakabukang ka mapakatengas ka uman salungan at ka manain na panggalbagnakan sa gingga Ramadan tadak na planuakan na uman salungan na adna mapakabukakan ka uman salungan na upamakwad na mapakabukang ka sa kataw na 2 puasa amiyakong ka wad na mapakabukang ka 2 kataw na 3 puasa amiyakong ka wad na mapakabukang ka amaga sa 10 isa ka masjid na mapakabukang ka mapakatengas ka na miyakal akakong kaapalas sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panatulian natin naman fatara saiman kan lahu mithlu ajrihi kaya annahu la yunqasu min ajri saimi shayu san sa tao mapakatengas yan sudi pusa ng balasan sa dataro balas uli pusa sa kanabapalbata sa gengkuta balas puasa na yuti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inna saima tusalli alaihi almalaikatu idha ukila indahu hatta yafrugu mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudiman mamusa na psilawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igiraan na miya pagananian sa taman sa disiran makapasad kuman na psilawatan Rasulullah mga malaikat naging kutatao miya pakabukan niya naging kutatao di tengas. Ikalima na suka pangalbal kapang gupu-gupu ka aya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya panutulutan tabarani wasahahul albani ahabbun nasi ila Allah anfa'uhu linnas ay pagkababayaan Allah si mga manusia na sadin sa malaw ni guna wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudakhiluhu ala muslim na ay pagkababayaan Allah agal bag naging kuta kapipi ginawa ang pagkasulsi ko muslim aw taksifu anhu kurba o di na kaangkatan ka sa awdakan aw taqdi anhu dina udina kaya bedan ka subedan yan aw taturdu anhu zawa udina miyada sukap ko riyan wala an amshi ma'akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra
suati gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekut kitundug na kang pagariakan ng mga problema. Kau bago kau gupi sa kada o problema nina tumurak no tuwa di suka pagiti kapang kumas kita kan sa makasaulan. Allahu Akbar. Upama kung mag-iati ka kumas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto mala aka ko ang kabalas. At tariqatul khamisa tawthiqul ukhuwa wa islahu dhatil bayn. Ikalima aukit ay pagalaw tanu saging kay Ramadan na suka pa kabagbagra kukang giginawai kapag kabagbagra kukang giginawai nagusukap mamaapa kang babagay sa lugar kay pagimasada ko mga sunmok sukada adangki gu kasiig ko puso gurangit si iko salakaw di salakaw na ginan imiyakala ipagasurga miya panutulo Ahmad amya panutulo Anas bin Malik at na muntod kami at Anas bin Malik pada miso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriyanin na pito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aad na pa kaumarkatan wataw ko surga na mindidi nila sila na emya kaumanataga sa katawan sari so abdas yan na mailay si kusumpa yan alalimping niyan so tenlas yan sa diwang na mitimo-timo kami manati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na natarutua Peter Rasulullah aan na pakasbang ratano ataw si ko surga na mindini nila sila na akadingilan din na naging gutwa miyaw na may kasul na mitimo-timo sila man peruman na ay Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aan na pakasul ratano ataw ko surga na so kaya pakasudig ng sa katawan sari na so Abdullah ibn Amr ibn al-As na tigi na anda manikato ko yakan saging kaya galbaka sa katawan mama na bila kayan saliw kagi kumakambalablag siran na Peter no Abdullah ibn Amr ibn al-As at tigi na pagariya kabayaan na ka na makadagka akur ka makatarga kung rakasat lugawi ka na dami kasi sinabutay sa sudawalay kapakay makunutakur ka na Peter waging kuto sahabi kapakay makataros karakan na so kaya taros no Abdullah ibn Amr ibn al-As na may babasaguin na dinanisiman ng uta sa katawang manadad na amalian na pito din yan so ikadwa gawin na dataro tumabuan niya si mayan na dad na piagamalian so ikatlo gawin na dataro dinutuwa dad na piagamalian na so kaya ganap po tulugawin na bila ko Abdullah ibn Amr ibn al-As aking utas sa katamama tiga na pagariya na ayaman kaya gagang kasami katulugoy na pisima-sima kanuan tunay kalbag ka kaya sa bapan sa kaya tero no Rasulullah sa kanataw kakusuga na pitero aking utas sa katamama dad na tigin man na iyarwar sa miyaling ka na miyam sa so Abdullah ibn Amr ibn al-As na oriano kaya ang balingan na tiyawag yan sa tigyan na katisoy-sound. Sa kanatigyan na ginapakaturog ako lagi ang kaya puso ka na din na maun matatagwadang ki reit, siig, nagu kapangakal, nagu ranangitakan si kung mga pagariakan na Muslim kapala-palayakan si randarilaan, pala-palayakan si rang kababayaan, pala-palayakan si rang ginawai, sagin natigin man ay kapakaturugan natigo Abdullah ibn Amr ibn al-As hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik gii isabab akinirampeng ka si ko kasurga na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga katulatawa ko surga o giid na diyamenan kag may panutulan Ahmad o sa Tirmidhi o Tabarani wal Hakim wa sahaha dia miyatigu Abdullah ibn Amr ibn al-As kaga ubamenan manggulula madagal mabuasin pamanuruga sa kapagakala niyang kipagarinyan o dinasin pamanuruga sa giyang kuto anto na isaba pa giraw manemiya ko ay pagarinyan suga saya piaguralandir na skani miya kakon o di na anda manikadang kiyan anto na ikasigan yan kagyuto na dead na tigyan man ay rarangit amatagusang kaya pusokan nakiyanan ipanabnaran tanu minisampay tanu sa gingaramadan na imbalak tanron so kaparilai
Uwadin amiatero pagaring ka adang kaong kaswat kagyuto ka babalo niya na manusia amakaptero sa di kaong kaswat mapanggalbag sa di kaong kaswat so tunganin ka sululot ka si ina ka si karabang ka so mga wata ka so langon taman nami pupantag ka si kumadaglataw narilain ka silang palaya kagyuto ikapaka kakaku ang kasi ko balas ka laman ng kaya sa kataw mama api ano tulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga katulwa tigana napakasulur ka sa tao ko surga umumpan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawi isnin na Khamis na tuftah abwabul jannah perlakaan sa mga kapayataw kasurgaan فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا perilaan wallah su orip niya din panagutos wallah illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna inun tabus dua kata mama miya kapratma di surut di pengginawi na aydi teruk wallah na anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha rawahu Muslim penutulanan ng Muslim adi teruk nu wallah saging ko to dua mama dua kata may kasi mga dua siringan na may kasi mga ati na nayawani udan agyang kaya dua sa taman sa ditsirang tigumpiin ubad na surat niwa mapagmaliran ubaad na surat niwa mapagmaliran taman sa ditsirang tigumpiin napagumaging kay Ramadan na di kisurat so posang ka, di kisurat so sambay nga kiyamul layl, di kisurat so kiyamiyabati ka Quran, kagi adang ka nila isya ko ito dagan mong ginaw Ikanam na al-ilmu al-fiqh bi ahkam Ramadan. So katao nagusabot sa ging kay hukuman na Ramadan. Kati ako maging Ramadan na panab na rantan wiyan daman ay mala masabutan mo sa ging kay mga hukuman wag matanog ang Islam. Sabab sa ikataro Umar ibn al-Aziz na man amila fi ghairi ilm kana yufsidu akthar mimma yuslih. San sa tawang galbog sa dabanin katao na katawi na suka pagabinasan niya na mala di suka pagampian yan. May panutul sa hadith Asu Abu Sa'id al-Khudri may panutulin na naging muta sa kataw mga patubat na kesa niya naging kaya bara amal ada sa butihan pagkataw-batawatigan na tigin na di ka nagipagkataw-batubagin na niptubatang ka piyuta niyan sa ulo miya magato sa miya patay niya si sumiyong saging kaya matao makanalian sa agama tiga na pagkataw-bata na tiga na antawa uno ni makaran ka sa di ka mga patubat awa ka saging ka na kakadnan kadar pa kamara mga adna mga marato ni ulawla ang kaunip karambit na sungka saging kaya sa adar pa nagyuto kaya pakatawbat aging uta sa katamama an pa na may panutol sa hadis sahih tutulo Jabir bin Abdullah ang mga sahaba lumilakaw na adna kaya pali ang kiran sa ulo tungan na yung mala na mititaganap na inipangisa iyan kapakaya makasuti na tigilan na diin na kay kapakaya baka makasuti na mipigu na sukya pakapigu iyan na miya enen inipatay na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahum katalo siran imiya kapateron inama suela inama ayman na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabulong ukay nurante na suka pangisya dataragyung ta sa kato mama misimbayang sa mga katlo sunsi ka simbayangan na pagilayin ng Rasulullah na selamin sa Rasulullah nakagi kong mga simbayang adad na tumaanin na niyan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erji fasalli fa innaka lam tusalli sa kasoy ka nagwa simbayang kadagan mga simbayang naman simbayang nagyuto ni ululin pituloyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya Rasulullah alimni kayfa usalli fa wallahi ma ahsin ba'daha abada ay Rasulullah na pangdaok kung kaya andaman ni kapang kapsimbayang kang kadigan mapakatugong piyaso sambayang ka natigay manay ay ikapito ukit na alina an nastakbilu bil azmi ala tarkil atam siya wa tawbati sadika paliwgat rakatan saging kapag maging Ramadan matigas tano sugino tano sa kangga nakatano kung mga dusa na gusto mga rata agal bagsak patubat tano si Allah sa katubat at totoo kaguti kapag katubat tano ikawalo na
gin kay ari paralutan sa kapal kaitan sa ko bago niyawa sa ko Ramadan sa panadman tanong sa mga pobre o mga miskin sa gin ko kapamoseran diyan kapakaptingas na ika-10 ang mulod puroy naging kaya نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء نصيفة مع الله إن بلغت نسيك والله سو نيوا أبغو نغسو رسول الله صلى الله عليه وسلم نغسو mga tunganay mga sipagat tunganay naginan imapya in balagta sa gingay Ramadan sabab sa gingay kataling maging oras tanu giibu subang sa niwa si Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi kuradim la sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.